Meghalaya Pradesh Youth Congress lengba u Vice President ba Jonathan Sim lembat ku weipat kinong yalam kelami syakmat bat keno ba kejingwanra jo ke sorkar NDA kabalam kemat da ke Bharatiya Janata Party ya ka Women's Reservation Bill arajar apunru kadai ke kambutu banyo sensyar bunsnem da ke BJP ha kari India uba Jonathan ulaong ba ka Women Reservation Act arajar arpulai kala kadai usai ba lai pelai persen ka bha kadai ya ki kentai ban mikmat halok sabha bat State Assembly hanrai ke jingwara ya ka bill arajar arpunru kalong ban su lang ya ki bill bam yahap kum ka delimitation bill ula ongru ba ka Congress ka persya ya ka Women Reservation Bill arajar arpunru bat ka klemla ban menjur ya ka hapo Lok Sabha MPYC kala ong ba ka jingkeno kadai ka ba don nongrim hae ruem namar ka party hi ka kershan ne ka jingshim benta jongki kentai mat pen klanbor ya ki tangba da ka balek klot le butu kum ka BJP ka Congress ka persya jor Teman-teman reski nak lihat juga kami kalian Youth Congress Iwan Cikaman akan dikepor daga message kabak clear bat kabak simple bah ni akan dikepor ni keti bemeta bah kedon kecingile majik hapo kari kecongi bat hak kerteng juga ni kecingile majik kabak BJP kabayalam pekla yang baik ba kabale ini ke magic trick. Dengan bangang pensyai kendiat kumno magician rule kalong ba dakawai keti upen thame phi ba dakawai keti bat upen i ke trick jungu. Da kuntangi i kacu urkom kalong hamni hapo kajala kecungi hamni puri India kecungi. Dah kini kendiat sengi ke balai no i isibun kicing viral hapo social media news channel ba ketika kubur hamsaya kala ya keleng ke pertai ke omba ya ka Women Reservation Bill lakhang persya da parti Kongres ba ka BJP kamla pas ya ketika bill Lok Sabha kita ketika cingela pakla juga BJP rega cingsya kalau ba simple ni ba ka Women Reservation ada ba pas harus nam acara pula bat Kongres ka support ya ta bat ka ai ka cingkersyan pura bat ka lalong an kini ka Women Reservation haus nam araja apulai te mentang di berkeli badi balai ba kini ka kendit kesan kini ka license ka session la khot da ka NDA dan government kedau kolong ba ka don ka pressure ka bagi syapan pressure ha ka Amerika te kedau kolong ba habe dei bat ka Epstein files ka badon ka tu ningut ki repokman jong sorkar BJP ki don ketilam ha ketu ke Epstein files bat ke baar kolong habide bat ke cingdon keti habide ada nikis ke bahaduk menta ki dia pok ke Scrutiny hapo ke United States jong Amerika te kumta ban penthami ki pai ba ke trik jong ke BJP kolong ban wanra organization ban wanra ini ke Women Reservation kenang ban penthami ya pai ba te kumta lada kadai shisha lada don shisha kata kecingmut ke ba shisha ka bakin ai kata ke Women Reservation nam ta ki kenthei nam ta ki longkemi hapo kecela kecungi balai ki implement yang tu ka an bala pasu acara apply ka ba om 1/3 of the total seats kemut like percent na kasan spa supply kadai ke seats jongki kenthei jongki longkemi andre kamlong kumta dungta kam kimpat implement ya kata ladangi keli hapo ke BJP ladangi pen katnu persen bagi BJP ke ai tiket nam ta kilok me katnu mut ki representation hapo Lok Sabha bagi dei ki kentai ki dei kita ki long me ndai ladangi pen kat kum kadatai ke dei ka ba lowest do na baro ki political party ki badon hapo Lok Sabha batang hapo kat a 0.9% de kumta kani ke cingle ekene ke delimitation kalong ba kan penkela kan penwandur ya kan ke political scenario po kecela kecungi kanu ka state ka banyo pun ki representative based on population kanu ka state kan banduna ki representative but kumno ka BJP ka shim chance ka di kumno ba kan yo sensyar like post of post na din baka bakin yo ban tela kami kini
Kensi sensyar jungka namar balai menta kadan hatemir ba kadan kecan suka man kan syak lem no deina tak ada kawanra ikani ka bill ka ba kiburi hapo kerteng juga women reservation te hapo ngi pai ni ko akan keliru ya kitu kibakren kibayarap ikani kibaomba keren jika ni women reservation ni hapan keli shwa ya ke BHP kale ayu ladagi pai husna marja shipau uyuki aditena chief minister jong UP keren persya bat oppose ke bill habidai ke women reservation tenanta kedai ke daw bo rahul khanki hapo parlimen omba ke BHP kale ke magic trick kawai ke kipen ke badai ke women reservation but kawai ke ketibat kipen delay ban implement ya kini ke bill ya kini ke 33%. Kalau kum bapa onga 10% ke Madam Supriya ba omba kilong kami kilech Narendra Modi udan sanspa so flight li sopi ko omba ai ni like percent dari Narendra Modi ko bangin thung shaya thung hadin balami utau kintu ngan saai PDP hakata kuntung le te kata ka de trick kata ka de game kata ka de magic ka ba ka BHP kale hakni keti ka pemerintahan tengi I hapo ka address chung prime minister chungi sya hapo dari India like 2 minute Ukraine san kandai si mention ya ka kerteng congress rai clue very few kendiat mention habidai women reservation jadi tak ada umpa ngimdei bensu tu sya elam bakla ngimdei bensu tu bakla baka kongres kam kersyani ke digabil dari ke BHP ke elektrik dari kumbang om arjar pula ke kongres kal kersyan teng kalau kila kersyan teng ban ra ini 33%. Tementa pakile kumni kumlu ban yo bat sensyar lakam juga live pros hadir. Tementa bat kabagi keren ni mun kabakadu kumun nakaliang cumi nakaliang parti kongres nakaliang cuma mikhalaya youth kongres ni kerpan ya kinong song baro ban yimdai ban untuk baklah ni ban perkat seni bagi page seni ba kai kebaca apo kari kecungi kumno ya kaya hok ju kilong kami la syaban plitrix tengim kwa do kilong kami hapo kecela kecungi kamtam kecela mikhalaya cungi ha kecela India cungi ban susya play politics ha ke BHP ban susya use emotional te kumta ka message kecungi kalau ba very clear nakaliang cungi mikhalaya congress ka ba niwan ni kwa ba kilong kami ikethai kidi ban yo ikata ka hok ka chongki ban su le ban implement ban buri ikita ki an hapo ka dili hapo ka women reservation trai ka dai ban ka delimitation ringi kwa ba hok jong men ka dong kalau ka hok shisha bikin yo sha kita ka 33% hapo ka si chung ka lok sabha ba ka ti hi berkawai te ka ri ka chongi ka ri India ka chongi ka don kam ya ka hok ban su pan sya pan be nane ban sya pan thame da kum kini ki chat kumba kalong ka BHP hi bun sin na ko ra ka bul thamai ka bakta ya kanu ki chat ban riu ta kanu kiren pa ki bun ra ka chim pan thame da kum ni kum tai ring di belong scam ni ban pet ya ka fact and data habi dei ban kanu ka an bun ra ka government Rina kali ke kongresi kanu ka bapha nang ta ka chat ban riu nang ta kiren pa nang ta ka ri chat ban riu ni kloi ban support rai yang ba persya ka bombe ha mun ni kloi ban nyele persya kloi ban yeng persya kloi ban protes deta kadi boleh sebut